Blueprint vir my liefdeslewe, deel 19. Hierdie is spesifieke gebeure om te bid vir jou eie liefdeslewe. Dis riglyne. Dis ek trek nou al by nommer 102. En hierdie week het God vir my die opdrag gegee om Hosea, die boek Hosea in die Bybel te gaan bestudeer. Net so 'n bietjie agtergrond, God gee vir Hosea, hierdie profeet, hierdie godly man, hierdie opdrag om 'n prostituut te gaan trou, om te illustreer, dis 'n lewendige living parable, 'n lewendige gelykenis van God se liefde vir ons. So ek het dit deur gaan lees en al my gunsteling beloftes ek gevat en ek gaan dit nou verklaar. So ek bid ook sommer vir jou dat jy die verandering kan begin sien in jou liefdeslewe. Hosea 1 vers 7, die Juda barmhartigheid. Judah is another story. I'll continue having mercy on them. I'll save them. It will be their God who saves them, not their armaments and armies, not their horsepower and manpower. Dis vanuit die Message Bible. Nou my romantiese hartjie. Daar's die stukkie wat sê in 2 Kronieke 16 vers 19. 9, want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. So my romantiese hartjie sien ek dat God heeldag soek vir die Judas, vir wie sal hy mercy aan hê. En daarom wil ek my hand opsteek en sê, pick me, Here, wys asseblief vir my daardie mercy wat U sal hê op ons. Nommer 103, Hosea 1 vers 10 tot 11, prioriteite. In the very place where they were once named nobody, they will be named God's somebody. Ons almal weet dat ons gee net voorkeur aan die dinge wat top prioriteit is in ons lewe. Laat God dit asseblief kom verander, die prioriteite lysie, dat verhoudings, huwelike, liefde, nommer 1 is somebody sal wees in ander persone se lewe ook. Hosea 2 vers 1, nuwe name. Rename your brothers, God somebody. Rename your sisters, all mercy. God gee gereeld nuwe name. Hy het vir Abraham se naam verander na Abraham. Jesus het gekom en vir Simon 'n nuwe naam gegee, Petrus. So God kan vir ons nuwe name gee. Dalk is jou naam tans mevrou en jy wil dit verander na mevrou toe. Bid vir God vir daardie nuwe naam wat hy kan uitstort op jou. Antidote vir backsliding. Hosea 2 vers 6. Daarom kyk ek sy weg met dorings toe maak en om haar 'n muur bou sodat sy haar paaie nie sal vind nie. Wat is die rede wat jou breek vir jou verhouding, dat dit nie in daai oorvloedige lewe nie? Dalk is dit prioriteite wat nie reg is nie, dalk is dit 'n derde party. Maar wat ook al dit is, hierdie is God se belofte om te sê dat hy sal ons verhouding beskerm en hy sal dit daar hou. Dat die redes waarom mense sal backslide en verhouding nie in die volheid sal loop nie, sal hy toeblok, dat hulle nie weer daarheen kan gaan nie. Nommer 106, eerste liefde. I'm going to start all over again. I'm taking her back out in the wilderness where we had our first date and I'll court her. Dis is daardie eerste date, daardie eerste liefde wat jy ooit gehad het, of die eerste date in die begin wanneer die man so agter jou aangehardloop het en jou pursue het. Mag God asseblief weer daardie liefde ignite tussen beide mense. Dit laat my dink aan hierdie liedjie en hierdie toneel van Moulin Rouge. Love is like oxygen. What? Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love. One night in the name of love. Een van my mooiste gunsteling versies in Hosea 2 vers 26.
I'll turn Heartbreak Valley into acres of hope. Dalk is jou liefdeslewe jou grootste skaamte, die hartseerpunt. God beloof dat hy sal dit inraai in weivelde van hoop. Selah, stop, pause, dink aan hierdie ding, aan hierdie belofte. Nommer 108, nog 'n interne verandering. You will address me, dear husband. Never again will you address me, my slave master. Dis nog 'n belofte van naamsverandering. Ek wil net graag by hierdie punt pause, Selah, en daaroor diep dink. Hoeveel interne veranderings maak God binne in hierdie kappel? Dit is werklik 'n kappel wat verander word van 'n sekulêre kappel na 'n godly kappel. En dis meestal tot op hierdie punt interne veranderings, identiteitsveranderings. Eers die prioriteite van nobody tot somebody, toe die naamsverandering van no mercy to all mercy. En nou hoe die ander persoon liefde ervaar. Eerste was dit 'n slave master, 'n liefde gebaseer op vrees en intimidasie, na 'n liefde gebaseer op 'n liefdevolle en 'n gelyke eggenoot. Mag ook so ons liefde reseptors kom heilig, dat ons nie liefde meer aanvaar of uitdeel vir 'n slawedrywer nie, maar vir liefdevolle eggenote. Daar is hierdie toneel in Sex and the City, waar hulle praat oor die labels op die verhouding. En ek stem saam, daar is 'n legio van ander labels wat geplaas kan word op 'n verhouding. Kyk net na Facebook status, it's complicated, of friends with benefits, ensovoorts. Ek glo dis alles labels vir die vyand daarop kom plaas, net om ons sinne te verblind. Mag ons al daardie vals labels kom verwyder as 'n eenheid en die regte godly labels daarop plaas. Are you getting busy, Missy? Trey and I. Coat room, Friday, bistro bathroom last night. But I thought he couldn't. Well, apparently he can. All over Manhattan. Well, this is a very happy development. No, it's not. We're not even together anymore. Doesn't sound that way to me. We're supposed to be getting to know each other again, not... It's so confusing. Are we dating or are we back together? Is he my boyfriend or my lover? Or my ex-husband, whom I have sex with occasionally in coat rooms? And bathrooms. I'm going with D, all of the above. Oh, who cares what you are? Just enjoy it. No, I need to know where we're going. Yes, we'd like to know where you're going as well, since evidently you'll be having sex there. Why do you have to define it? He's my husband. We were defined by law. Now it's all blurry. It's so hard. Thank your lucky stars. Oh, enough about me. What did you do this weekend? 109. Vergeet van die wêreldse dinge. I'll wash your mouth out with soap. Get rid of all the dirty, false god names. Hierdie is 'n tweede tipe van 'n beskerming. Eers die heining van dorings wat God rondom die verhouding gaan plaas, en nou die hemelse springclean. Ek het 'n onlangs 'n persoon ontmoet wat 'n alkoholist is, en ek het so baie vir haar gebid. Here, laat sy vergeet om te drink. Laat sy 'n totale eternal sunshine of the spotless mind kry, om volkome te vergeet van die vorige lewenswyse. En dis wat ek dink wat hierdie versie ook beloof, dat God die dinge van die wêreld sal kom volkome skoon was. In plaas daarvan dat mans die vrouens soek wat 'n perde by lyf het, wat volgens die wêreld perfek is, dat hulle eerder 'n prioriteit sal plaas op die ware Spreuke 31 vrou. Die vrou wat meer werd is as diamante en kosbare edelgesteentes. En dieselfde vir die vrouens, dat ons die man soos Gideon soek, die waardige sterk warriors, dat ons vir hulle meer agting en waarde sal gee as die mans met groot bankbalanse, of die grootste charmers en flirters. Nog 'n Sex and the City toneel voorbeeld, you don't see what I see. Mag God het volkome kom sprinkle die valse verwagting wat die wêreld geplaas het. Oh, look at that one. Yeah, oh. Mary hail a cab. Do you think he's a model? A model what? A model citizen, a model home, a model airplane? I think he's the dirty-haired Gucci guy with clean hair. Wow, he's so versatile. Why don't you go over and say hello? Oh, he's gorgeous. The only way I could get a guy like that interested in me would be to pay him.
Stanford, my love, there's no need for you to enter Hookerville. Carrie, I know what I look like. Then you can't see what I see. Carrie! You so have to be in this fashion show I'm doing. A mix of models and New York people with style. And no one is more New York or has more style than you. Lynn, I'm a writer. Doing my show. If I have to hunt you down, skin you alive, and have one of the other I'll call you next week. Could this place be any louder? Bye. I am so coming. To what? I'm not a model. Then you can't see what I see. 110 ewige verbintenis. Hosea 2 vers 18. Ek sal my met jou verloof tot in ewigheid. Ewigheid, 'n everlasting liefde. Die How long will I love you tipe liefde van die liedjie. Nie meer 'n one night stand tipe liefde nie. Nie meer net 'n seisonale liefde nie, maar 'n ewigheid tipe liefde. Die Hebreëse woord hiervoor is olam. Mag ons meer en meer van hierdie olam tipe liefde sien in die wêreld. Ek spreek dit uit en verklaar 'n olam tipe liefde in alle huwelike. For better or for worse, till death do us apart tipe liefde. Nes as die fliek Notebook, daardie tipe van liefde. How long will I love you? As long as stars are above you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far.